Prvi večni derbi v novi sezoni se ni šel po naših pričakovanjih, na koncu prva tekma v sezoni brez doseženega gola in poraz 0-1. Neprepričljiva predstava in slaba dnevna forma večine nogometašev se je pokazala že ob zapravljeni 11-metrovki Teteja, za nameček pa na koncu tekme še razveljavljen gol Mbine in končalo se je z drugim porazom v sezoni. Pregled nedeljskega dogajanja na Stožicah v nadaljevanju. Mislim, da smo penal prepoceni zapravili in to je bil na nek način, nažalost, konec tekme. Mislim, da če bi zadeli, da bi sigurno motivacijski faktor bil na naši strani, ampak nažalost ni bilo pravega odziva, prave reakcije. Celi tekmo smo bili v nekem stihijskem odnosu. Posebej nisem bil zadovoljen z napadalnim delom ekipe, ker definitivno slabi smo bili v fazi obrambe, v fazi napada pa premalo. Tako da lahko rečem samo, da čestitamo izvršenju strani. I think we started good. We were in control. We missed the penalty. It can happen. It's not allowed that we lose control like this after. But in the end, I don't think Olympia was dangerous. It was a very close match, I think. But it's sorry for my language. It's shit to come away like this. Ob reprezentančni akciji sedaj dvotedenski premor, naslednja tekma pa 13. septembra v soboto zvečer v Ljudskem vrtu, nasprotnik pa bo Mura.